Siulu solanasang sendes ya paranu kita tatoleo misi tammu lante attu ya te lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube ya KB bahasa Toraja. Kanan na puang matua lata bahasa sia tarangilan attu ya te dia lalamai Roma pasala karua angka talungpulong misa saya lako talungpulong karua. Apa dolo lata bahasa sia latarangi tu kanan na puang mai komi tamas tambayan. Saya poleo mukan ni di olo malabi mi opuang matua. Tukukan ungkur resumanga itu dia napak kaborok ni. Lami papayan nomo tu dia napak kaborok ni. Tukumua lami pasipatok kan ni urangi isi ombasa itu dia nakadami. Ya ke mamali kan nila urangi itu dia nakadami puang. Mangandokan puang pena masalo patudukan solanasam. Mak dioren mo komisi solankan ni. Ya ke masambayang kan ni kiparampo mati olo malabi mi puang. Lansangan na puang ki puang Yesus. Amin. Roma pasala karua angka talumpulong karua saya lako talumpulong kasera na kuah. Belanna ku kata pai kumua la kamatean bak tu katuan la malaika bak tu topa la denna totemo bak tu mane la saena bak tu misa kamawatangan la malangka bak tu mandalang bak tu misa sengakna tu panampana puang matua tae na bela usarakiki dio mai pak kaborok na puang matua banang dio Kristus Yesus puang ta na dipakondi la misa kalimat nakua lan rianna puang matua sulu solanasang tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus den misa toruan indo umpolelean padanna misa duka toruan indo tu kapak dean bak tu mate tu bali datunna belanna narua sakit kanker tae nasangapa to narua duko misaki kapua tu misa anakna na paurungan mate duka ya tulan tangana tu indo maulelean ina to kumua mak din masus sabang sia omba ya susi parri na sia masus sanna tu na olai sia na tarima omba susi tu tangga na sia penaan na masus sanna unting ngayo itu parri batu susah belan na si turu bantu kamatian na ola tu indok misana nasanga te indok ma ulelian ya te kumua ya tulan tanga na nakua inang lataru nati tin ya susah ondong pi anak aturannu apalan pentingnya ya itu susah tay anak susi to tay anak susi tulan tanga na te indok ma ulelian belan nalan pentingnya itu parri sia susah ya to manasa kumua ya tu toruan indok una rampoi parri ya to tontong bang bantang siapa toto lan katuan na belan na napatongan pindo ya to kumua ya tu katuan na lolang sisola puang matua siulu solanasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus lan may pakbasanta atu tetemo dinani untiro maleso itu pak pangarar na puang matua lako kombongan dio Roma tu kumua umba susi kapuan na tu pak kaborok na puang matua lako taun na tu tontong bang mak patongan lako kalena di pokada lamai pak basan atu ya te kumua moi misa apa siatae misa apa to untoe toyan pun lan lino ya te tu pakule la umpasi saraki tu to mak patongan dio mai pak kaboro sia kuasan na puang matua manasa di bahasa kumua ya tu kasundunan pak kaboro na puang ulendui kamatianna puang Yesus Kristus na tarima sia na perasai mintu tomak patongan lako puang matua sulu tu tontong di kaboro ilan puang Yesus Kristus ya tu kapak dian bak tu kamatian kamatian na temai to di pakaborok sia to umpakaborok ki
membawa kamasusan sia katumangiran lako kita. Benan na bonnong tu penanta. Sia masusaki solanasan. Apa susi tu misa indo dao di paulilean dao ina. Tendu kamoto tu kita solanasan ki tema doren lan atu tu temo. Tu kita to direken mak patongan miki lako puang matua. Paralu lata tanga lata poina sia takana sai kumua. Ia tu mintu kamasusan sia kama pardisan dadilan katuanta lata kana sai kumua tae na bela puang matua tampeki sia usaraki ki diomai olona sangadina tontong tu puang matua mak dioren kampai ki usi solangki sia umbengki itu diona kama totoran lan puang pena masallo. Amin. Tamas tambayan. Sendekan o puang matua paranmu kan. Buatang tu kapatonganan ki. Moi nama apa tu kitingayo. Kadami umpamalesoy umua inang mak joreng komisi solangkan. Kurre sumanga puang matua. Lan sangan na puang Yesu ki mas tambayan. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangi lan atu ya teh. Tontong bangki palaku kumota sekarang pite kadan na puang matua sia tapak bagiane. Mangandokan kumua puang matua tontong umpasake komi solanasan. Pure semangat.